Friends, thank you so much. Pia wan ang kanyang puwan ang bata ka press conference. Kaban nakaliang jog ka party MPP kabang kwa ban ay ka kubuar kanyang puwan. Harwi day bat kanyang election kaban sa long hata arpinutari. Diswaban po siya tang at try nakaliang jongi ka parting lapha ka chiswalem. Your way u senior leader jong ka party UDP ibangit juhod i mahe HDL ndo ulay bit ban sim no i menin kamit din nakaliang jo parting lapha ya ka chiswalem bat menta nakaliang jongaru lapha ka chiswalem ya ka yin kasen ya kimi i lok jong i ya ki khun ya ki men ki para ban kunju ya ki pai bang jong asoyong konsensi barokoi ban agreement scam mau blay undorangkat bat ka konsensi nak dapat ka ye kasen jong i mahe HDL ndo i bau blay ula ibit ban sim no i kendit menin ka janit apo hospital bitan